Uyakhumbula emkhehleni uvunule kanjani uyakhumbula nabafoni futhi bekuvundisile uyakhumbula abafathi manje hayi lalela ngixoxa isimanga ngithi khonto ufuna uqoka la noma kuzikhona bathi Umkhizi lalela kodwa abafowethu ngabe ngifuna ukutshela ukuthi konke bayishoko konke uzoyizwa konke ngiyavunula nje mangabe kuyaziwayo nami ngithenge ukuthi ngifuna ukuvunula ngaphuca imvunulo lalela mina ngazi ngafuna inkosi simanzimeleni ngamtshela wena ule ntuzana inkosi simanzimeleni bafethu ngirekodile mawuthi asithini Mkhizi ngicela ukuthi bayaphika bele 10,000 bewunike mina bewunike nina nami ngizokhipha 10,000 mangayidla ngizoyidla recording mawuthi okay i-recording ithi ngeke bona beyovulela abantu abahlala ngaphesheya uthukele bengabantu basebenzi yasithi ukugcina-ke yasegcina katata bezemile futhi elinganise ethi uyishizolo leyo ngishi kulungile basho kanjani mina nje ngithembe ngimfitha utshathe nje ngazo uthi hayi wathi nguthatha yena uvulisa abantu bangabuthe bavulisa abantu bangoboka amaphumulo bayovulula-ke nali ilembe liyahamba manje mina ngimtshela umcela ngathi ungayitshela ukuthi uma unomngani nokhathini ngoba lokho